Sanjana Debbarma manai Sanjana Debbarma ni kok sana bagai ang tini oro phaijak hengkai ani main video khaimani motive bini rang sabosa buma buka sangsa dasa saya ang okok discuss khaina bagai oro phaya because okok ti sana bagai already chini social workers rok tongo hengkai ang believe khayo that borok rightly bongni opinion no social media o tunai কিন্তু আং তিনি তামো কক নি বাগৈ ভিডিও খাইকা আমংখা অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক which is Sanjana Debbarmani related amongha bini condition that is cervical cancer kachung besuk jona cervical cancer ni bagai shaiman ama kok salaigana nge tini takhuk Sanjana ni condition to jotona saimanu ki bo cervical cancer ni patient কিন্তু norok sada saiman cervical cancer mane tamo betike tamo khaina nang betike bono prevention khaina nang o video slamne ke bo korei hingkai ang mane jotono no sungna musungu ki bini condition no amsake chung highlight khaika kintu bini disease no highlight khaina ni ke phan korei tamni bagai korei ang amo kisa saimana musungu karon cervical cancer emon kaike kaisa tabuk cervical cancer mane tamo cervical cancer mane kaisa abnormal cell do tumor haita abnormal cell chini cervix so grow khayo bubujika torota chini cervix so ge chini cervix ngkha boro lower uterus so ge chungju to na saimano uterus bo jagawo uterus ngkha bri rogni vagina ganawo ge a ganawo kotor make kaisa tumor kaika grow khayo ta amono basically in medical term cervical cancer hine sajago tabuk buri rogni question phaimano do ki chung cervical cancer ungmani chung baike saiman nai bachini logi omo ungna nai tongu chung amo baike saiman nai kang nongno sanamu sungu that cervical cancer ni bagai test tongu detection tongu amoni bumungka pap test pap test do hungkai cervical cancer ni vaccination bo tongu yes cervical cancer ni vaccination bo tongu hengkai amoni vaccination sabo 9 month engkha berirok jara age 15 16 17 mane jefru boro teenage berirok jefru teenage kawo afru borok vaccination 9 mano HPV hno amono a vaccination ibumung amo 9 mano hengkai pap test khaimano ngai norok jefru pap test khaine norok first stage detect ungjakha ki norok nongni cervical cancer tongo hengkai norok amoni bagai treatment 9 mano hengkai a treatment to onek curable like everybody knows ki cancer ni charta stage tongo do first second third and fourth hengke first stage o jefru norok ni cancer detect ungo possibilities tongo 90% possibilities tongo ki norok a disease no মানে বাথারি মান নাই কিন্তু নং নি ডিজিজ যদি ন থার্ড ফোর্থ স্টেজ অফ ফাইপে খে আংকাই তো মানে মেডিকেলি আং তো আমো রাইট পারসন ইয়া সানানি কি ঠিক নাই দে ইয়া বাট আং যে সানামু সুমাংখা ফার্স্ট স্টেজ অ জেফ্রো সার্ভিক্যাল ক্যান্সার নর ডিটেক্ট খাইও প্যাপ টেস্ট নি থ্রো আফ্রো নরক মানে কিওর খাইমানো প্লাস সাব ভ্যাকসিনেশন নাইমান আমো বাংসাই রকা টিনেজ বরি রক নাইমানো ভ্যাকসিনেশন गोथार केर मोताइनो रोगसावै हास्तेनि ते हायगनि जत लोकरगनो खुलुमा ते हामजागमा याफारो बिसिबुरुमनो गोथार केर मोताइ हहम ददमखि रायदा खाजाक तंमारगनो तैदुलै ख्लाइसखि तंगो हास्तेनि हामक्राय कामिनि हामक्राय लोगो हामक्रायनि बागै गोथार केर हहम ददमके ख्लाइजागो बिसिब्रुमनो गोथार केर मोताइनो रोगसावै जतनि नक नुखंगो तंथक तंथुन हामारि फाइथुन जत बोखाक हामक्राय हास्तेनि ओंथुन जों TTADC DIO